салому алейкум, бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед. Авиакасаи мо дар хизмати шумост. номери телефони мо дар булои экран ҳастай ва 9806555 номери телефони моай. Кадомида нархи билет дар кора, кадомида билет дар кора дар шаҳри Екатеринбург марҳамат муроҷиат кунед. иншоалло ки мо аз пагоҳ худо хоҳад кор намебурем. чунки ки шумо медонед номи канали мо номи Самбой аст. Самбой ТВ Екатеринбург. Салон связь Самбой. ин авиакасаи мо. марҳамат биен инагда дар иҷа акай камолам мебинем. мусофирон теҷикке зинда бошем. хуш омадем бародаро. иншоалло ки анака кор дар омадем. авиакасаи мо дар хидмати шумои бародаро. нархи навои билета аз пагоҳ метавонед праги фаҳмед, метавонед харидорӣ намоед. ҳама каса созен тенҷин дига бародаро. саломататон хуба. ябора бу камол ишин шавхона бура бад бура оста барфай берунда. хе бародаро ҳама каса созен тенҷин саломати хуб аст. чӣ ҳол дорен дар ҷоҳоен чӣ гап хабар. ваалейкум ассалом бародаро. алейкум ассалом. сӯзе каса имрӯз гап дар бораи ҳамаи авиакаса мерава, авиалини мерава. иншоалло насиб боша ай пагоҳ худо рӯз боша кор намебурем. нархи навои билета аз пагоҳ имрӯз акон компютер давод даронак. иншоалло ай пагоҳ худо хоҳад корро сар мекунем. се рӯз буд ман инҷа камтар ба корои худам камтарак банд будам аз ҳамин ҳисоб. акнун ба кор омода ҳастем. иншоалло кӯшиш мекунем ки бародарро зиёд кунем дар сайтҳои интернетии худмо. иншоалло насиб. баъдан нархи навои билетро доимо постоянно дар связ бошем. аз саҳар то бегора ҳатто дар эфир бошем ки бародарон фаҳманд нархи навои билета ва биёям билет харам. як иншоалло кӯшиш мекунем ки як эфир доимо постоянно барои мардуми ғарибе ки дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳастанд. салом бародарон. шумо дар куҷое ки дар таги мост таганский ряд дековозане таги мост сторону железнодорожный вокзал бигем да таги мост таганский ряд рӯпаи бозори фрукти овоши магазини фрукти овоши. ана бародаро ба ин хотир мо кӯшиш карданем ки як эфир постоянӣ монем барои нафароне ки постоянӣ билет мехаранд. билет харданиан нархи навои билет афҳаманд. ҳар рӯз аз сар то бегарам иншоалло ки кӯшиш мекунем ки эфир кунем. ба ин хотир бародаро бо мо бошед. мо иншоалло кӯшиш мекунем ки нархи билета вовремя шумо дар ҷавоб диҳем ва касе ки билет аст вовремя билетшон диҳем. эфири мо хеле эфир мешавад ки постоянно меистад. худ одам ҳаст нест худ як кас нархи навои билета фаҳмиданда марҳамат пурсед. ҳам савдода мақсад мо дар магазин савдо мекунем ва ҳам билет мефурӯшем. нафароне ки мехоҳанд дар ҳақиқат билет бигиранд аз салон связи мо марҳамат беташвиш метавонед аз тамоми гӯшаҳои канори худи Россия шумо метавонед бо воситаи картаи Сбербанк мақсад перевод онлайн метавонед билет харед. аз Екатеринбург, аз Москва, аз дигар шаҳрҳо метавонед ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон Хуҷанд мақсад метавонед обратный билет бигиред. фарқе надорад. касе худованд нигаҳбонтон бошад. раҳмат. зинда бошед. бигир лайк тамондум 11 нафар намемонанд лайка главне ҳеҷ гап не касе лайк мемонанд лайк мон касе намонанд мо ҳеҷ киро маҷбур карда наметавонем ва ихтиёр ба худи онҳо. саломат бошед. дар канал подписатсия карда бошед.
خیلی خوب است. برای اونه که در افیرهای آینده ما انشالله که نرخ بلیط رو با پورگی میتوانید فهمید. انا افیر ما دویم دور و دراز دوام میکند به خاطری که برادرها هر نفر که میخوان نرخ بلیط فهمان مرحمت از ما پرسش کنند. و باز در مغازه مغازه ما بسیار چیزایی که انشالله از سحر پگاه سحر خدا خواهد افیر میکنیم و پیشکش شما میکنیم انشالله. من فوند میستد، من اصلا نمبر تلفن نیستم، نمبر تلفن علایده کردم به خاطری که برادر وقتی که زنگ میزنن افیرمون کشته نشود و افیرمون خاموش نشود. ما هم همین پروگرامایی که در تلفن هسته برای کاری ما در دیگه تلفن میگذارم و این تلفن تنها برای افیر میشه. برای کودکو بلیت اگر 14,000 باشد کودکو 7,000 میشود. اگر بلیت 10,000 باشد 5,000 میشود. سیمی مرد چانس میدم دیده. از ما چخیلی که گفتم برادرو و اپا خواهرو نفرانی که ما رو تماشا کردن از اول، در حقیقت ما نمیتوانیم حاضر گردیم برای که از سفر نصیب شد کار میبریم. اول که ما در دیگه جا شدگیم در پیشیم اگر کسی که ایستادگیم و نزدیک کامپیوتر در نیستم نمیتوانم حاضر نرخ بلیط گپ زنم با شما. از پگاه انشالله نصیب باشه درباره نرخ نوای بلیط هر روزه گپ میزنیم. هر روزه درباره نرخ نوای بلیط گپ میزنیم و نفرانی که خواهشمند هستن بلیط خریدن از تمام گوشه و کنار مقصد روسیه میتونن با ما زنگ زنن. و از شما احتراما خواهش میکنم که نرخ نوای بلیط میتونید فهمیده. ما از همه خواهش میکنم که در وقت افیر میکنیم یا که از ساعت 8 تا ساعت 8 بیگره، از ساعت 8 ساعت تا 8 بیگر شهر یکترینبورگ، اگر ساعت را فرق نکنیم با ساعت تاجیکستان ما برابر هستیم. 8 ساعت تاجیکستان 8 ساعت بیگاه میتونید با ما زنگ زنید پرسید. بعد از ساعت 8 مقصد ما تلفن رو میکشیم. اگر کدام زلول باشه میتونید در رقم های 5 تا 5 که میبینید 980 69 5 تا 5 کدامی که زلول باشه بلیط خریدن باشه از کدام شهر باشه فرقی نداره. حاج الهام چی کم حالا آتش دخی برای السلام علیکم. و علیکم السلام. انا برادر همه خیر درباره بلیط گفتیم. انا ما میتونیم با پورگی با شما از تمام گوشه و کنار اگر سروش نباشه میتونید زنگ زنید در نیست میشه ساعت 12 باشد اگر بلیط گرفته باشه. خیلی نه که این نرخ بلیط تفاهم بعد ساعت 6 بسیار جو کار نمیکنم. ما تو ساعت 8 9 10 12 هم کار میکنیم. بعضی آدم اگر سخت قبول مونن یا بلیط در کارشون شد مرحمت در لبوی وریمه مثال میتونیم زنگ زنید. وقتی که تلفن ما کار کنه مثلا ما تلفن رو برداشتیم و میتونیم برای شما بلیط نویسیم. و همین خاطر برادرو همه فکر من نمیدونم شما چه قبول میکنید. همین فکر در مثال در فکر من هست در سر من هست که ما همین افیر با پورگی دوام تیم پول افیر با پورگی سرتیم تو برادرانی که میخوان نرخ نوای بلیط فهمه مرحمت هم با ما زنگ زنن هم پرسن که نرخ بلیط چند است و چقدر است. و همین خاطر برادران عزیز افیر ما برای شما میکشم انشالله از هر تو بگو برای فهمیدن بلیط برای مردم غریب، برای مردمی که محتاج هستند، برای یک در خانه بسیار بیرون برآمدن نمیتونن میخوان که بلیط گیرن و بسیار نفرانی که در مقصد میتوان دپارتاسیون میکنن محکمشون میکنن 15 روز 20 روز 30 روز محکمشون میکنن که بلیط گرفتن در کار. بعد برادرانشون یک رفیق دوستشون سروش نه خیلیش بلیط در کار میشه و یا خیلیش مقصد با پدرش بلیط در کار میشه سحر بر وقت در کار میشه. ما از ساعت 4 5 ساعت بعد از بامداد میتونیم که بلیط نویسیم. یعنی یکی برای نفرانی که بلیط لازم است برای نفرانی که پروستا پرسیدنه از ساعت 8 تا 8 بیگم ما در خدمت شما در یک روز 10 بار میتونید نرخ نوای بلیط پرسید. یکم جای عیب شرمش نیست، یکم جای چی نیست، پرسیدن هم عیب نیست. ما در خدمت شما
номери телефонмон мо обязательно навиш мекунем то ки мақсад бисёртар ғам натиҳанд ёе ки эфира дар дигар ҷо мемонем ба ҳамин номерҳо кор мекунам неаза майдаи ҷастайнаким залули дар кора ёки барои простата залул бошӣ метавонад залул набошӣ брано таряф хеле гузашта ин хе бардорин азиз ҳама каса зинда бошед ана кадоми дар кораи худи шумо дар кораст мо бисёр медонам ки ҳам бародарода билет дар кор нест мақсад ва дигар бародарода дар кор аст кадомида ки дар кор нест метавонед просто ё лайк монед ё наворо поделиться кунед то дӯстони шумо бародарони шумо нафароне ки мехоҳанд дар бораи билет як чифамон марҳамат метавонанд ки аз ҳамин наворҳои мо истифода баранд барои боварӣ бисёртон боварӣ намекунед ки бисёритон ваалайкум ассалом алайкум ассалом салому алайкум алайкум ассалом бора не берада яна 100 минут берада ҳама ростиягави 30 гигабайт deb yozib qo'yganman. Bu agar hozir uslugasi podключать qilmaysiz yo'q 30 gigabayt 100 minut bor. Podключать qilmasam. Agar qilmaydigan yo'q 300 so'm berasiz 30 gigabayt beradi. Agar sizga безлимитник kerak bo'lsa безлимитник podключать qilasiz da. Sizga безлимитник kerakmi? Безлимитник предложение скачать qilasiz, podключать qilasiz da. Sim karta o'zi olasiz birinchi registratsiya qilamiz, asl uстановка qilamiz. Nechta sim karta? Sim karta 100 so'm balansi bor. O'zi aytamanchi. Ha, sim karta yo'q, cham pul bu. Sozgan bo'ladi. Yo'q, satsma. 100 so'm balans bor. Bu sim kartamizmi? Nima talashqasi ichidan nomor yo'qda. Ochilgan. Faqat Sim kartani kompyuterga bilan to'ldirib berdimi? Siz to'ldirib bera olmaysizmi? Bilayn, bu yo'ta. Yo'lda o'zi предложениеga vibrat qilasiz. Aka, unga qara. Предложениеga kurasizda, qanaqa sim karta nomer sizga yaxshi kurasiz, buni olasiz. Tushunyaptimi? Oxir men kompyuterga bo'lmaydi, bu telefonga bo'ladi. Bu o'ziga qilasiz-da. Olavering nima bo'ladi? Pasportga. И bu naqa mavshu Bor. Belayingda mana o'z og'zida mana nomer yozib qo'ygan, tanlab olasiz. To'g'rimi? kompyuterdan meni chiqarib berdim. Shunmi? Telefon bormi sizda? Telefon. Chi? Telefon. Telefonima? Ha. Yo, manaqa telni olasiz. Ya pulmakni. Telni olsangiz? Telni olsangiz, ha, telefonni chiqarib bering. Chiqarib berdim-ku. Nima bo'lmaydi?